راكم تشوفوا الخوا الشرطة راهم يرفدوا فيا، راهم يرفدوا فيا. قالوا لي بلي ما عندكش القانون تقعد قدام الدار تاع سي سعداني، ويعني سي سعداني عنده علاقات مع الحكومة الفرنسية، يعني باه يبنعوني باه نكون قدام الدار تاع سي سعداني. اهلا سي ناصر، راك تشوف ولا لا؟ خليه اتفرج وشوف بعينك. راكم تشوفوا هذه هي فرنسا. راكم تشوفوا الخوا الحقرة. شوفوا بعينيكم، راكم تقولوا باللي فرنسا فيها ديمقراطية. شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم اخوا. راكم تشوفوا ولا لا؟ في عمار جديد تاع فرنسا. شفتوا بعينيكم ولا لا؟ Aïe 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 aïe. C'est une nouvelle dictature? Est-ce que c'est une nouvelle dictature? Monsieur, c'est une nouvelle dictature. Déjà vous avez mis en état de dictature les femmes qui portent le niqab. Maintenant c'est les citoyens qui militent contre la corruption des élus. Attendez, comme ça je vais vous filmer aussi, comme ça on sera deux à filmer. Voilà. Voilà, voici un agent du ministère de l'Intérieur qui filme les Algériens comme si c'était des animaux. Voilà. Regardez, je vais vous filmer aussi. Voilà. Voilà, moi aussi je suis un animal. C'est-à-dire, moi je suis un animal et vous êtes un animal aussi. Voilà, regardez. Voilà, vous filmez? Je vous filme. Qui est dans la jungle? C'est vous dans la jungle ou c'est moi qui suis dans la jungle? Ah, comme tu vois le khawa, comme qui m'a hayawan, comme si nous étions des animaux. Mais à ce jeu-là, tout le monde est l'animal de l'autre. Vous voyez? Qui est l'animal de l'autre? Moi aussi, je t'ai filmé. Je peux vous donner une photo si vous voulez. Si ça vous intéresse autant. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas dangereux. Raison de sécurité, vous défendez un ministre algérien voleur, vous appelez ça de la sécurité? Vous allez bien? Donc apparemment ça vous dérange pas qu'on embête les citoyens français. Vous préférez qu'on embête des citoyens français plutôt que d'embêter un responsable politique algérien corrompu qui est protégé par les autorités françaises. C'est intéressant. Bonjour messieurs, dames. Alors on est ici pour lutter contre la corruption de responsables politiques algériens, mais apparemment ils préfèrent qu'on vous embête vous plutôt qu'on embête un responsable politique algérien à Neuilly. Intéressant. سي ناصر واش راك؟ الزول خير؟ مرحبا بك. الحمد لله. راك تشوف فرنسا كي دايره ولا لا؟ شنو بغي La sécurité française elle protège un voleur algérien. incroyable hein? C'est ça, ouais. Incroyable. المشكله تاع الشرطه ما عمرها ما شفتها في اي دوله. سير الناس هكذا شغل هكذا كانك في افريقيا، كانك في ماتش في اوروبا كاع. شفت؟ جينا هنا شغل واحد اللي جاي يصور والله شوف ما كاش كاع قانون. تعرف علاش؟ عطاو لهم الغاز تاع الصحراء. داوه باطل. داوه باطل حتى ل 2043. جبسيس الغاز الصخري. الغاز الطبيعي تاع اضرار. الغاز الصخري معليش نقولوا الغاز الطبيعي تاع اضرار. المهم رانا هنا ان شاء الله ورانا هنا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. رانا واقفين. شفت ولا لا؟ جوسكو بو. يعطيك الصحة. Personne n'a le droit de passer, c'est ça? Vous savez, ça, vous ne faites pas honneur à la République en vous comportant comme ça. Hein. C'est malheureux. Un peu malheureux. راكم تشوفوا الخوا مازلنا هنا ما تخبوا والو. كل شهر ان شاء الله نكونوا هنايا ضد الفساد في الجزائر وضد هذه الدوله الفرنسيه راهي تحمي في هذو السراقين في بلادنا.
بارك الله فيكم صحيح.